Alhamdulillah, sudah selesai agihan 50 naskah Al-Quran di Musalla Nurul Mutakin, Dusun Bawak Naung, Desa Sajang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Terima kasih kepada semua pewakaf. Tanpa wakaf anda, misi bantuan ini tidak dapat dijalankan. هو الله يرضي توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه